Hogeita bederatzigarren bandera jokatuko da gaur Elantxoben urtero lez. Hogeita bederatzi, geldi, aurrera gehiaz. Lau txanda izango dira, lau txanda, lehenengo bizak erlojuaren kontrakoak izango dira, eta beste bizak normalean. Lehenengo txandan, Kolindrez, Iberia eta Santoña joango dira, eta minutu bi ingurura Donostiarra, Elantxobe eta Kaiku. Hogei segundu agindu dabe epaileak eta ontzat emoten da urteera hau. Hor dukazu ez Kolindrez, Iberia eta Santoña eta jokoan hogeita bederatzigarren bandera. Eta bigarren txandako beste hiru trainerua urteera puntuan dagoeneko eta laster baten epaileak emango dutziez agindua, beraz izindu egingo gara. Bigarren txandako hiru traineru honek abiatu aurretik. You go and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. I turn my head up to the sky, focus one thought at a time. I do know that the little thieves under my tightly couldn't sleep. It couldn't be a longer time, I feel like I'm walking blind. I have no arrival time, there are no legible signs. Hogei segundu, bigarren txandako hiru traineruentzat eta hor urretan eraz, sei traineru. Kolindrez, Iberia eta Santoña hiru minutu. Lentxo uzten dira eta bigarren txanda honetan Donostiarra, Elantxobe eta Kaiku. I like the way that you talk, I like the way that you walk. It's hard to recreate such an individual gait. You wait your turn in the queue, you say your sorries and thank yous. I don't think you're ever 100% in the room. You're not in the room. You're not in the room. Deepest of the dark night, here lies the highest of highs. Neapolitan dreams stretching out to the sea. You wait your turn in the queue, you say your sorries and thank yous. I don't think you're ever 100% in the room. You're not in the room. You're not in the room. Por la que viene.
I left the keys in the car, I left the door ajar. I didn't want to be alone. These are the days and the nights of these sweet humbling heights. I know it used to be home. Whisk me away, I'll be yours for a day. In heavenly fields we can roam. Oh, you're my clean white love. Oh, you're my clean white love. What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing to my head? Oh, you're my clean white love. Oh, you're too clean white love. I gave my heart on the morning of November 6th, so everybody's looking for a fix. Show me a sign, I'll cut the telephone line just to keep expectations alive. Or you're bleeding me dry, but the feeling is blind. Your work runs up, you look and divine. Tell me straight, or it might be too late. Keep on breaking the rules. You're my clean white love. You're too clean white love. What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing to my head? You're my clean white love. You're too clean white love. I gave my heart on the morning of November 6th, so everybody's looking for a fix. In this love's disease, there's a cure. I need that the medicine get to the bloom. Remember this place, lead it up to the fates. Is it true? It's kind to be cruel. Cruel. You're my clean white love. You're too clean white love. What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing to my head? You're my clean white love. Tiempos invertidos en la primera ciaboga de la primera tanda han sido los siguientes. Iberia en primer lugar con un tipo de 5.18, 5.35, segunda posición para Santoña y 5.42 para la embarcación de Colindres. Bigarren txandakoak lehenengo ziabogari hemen izunia eta denborak honeko honek. Elantxobe lehenengo postuan, 5 minutu amairu segundu elantxobek egin daben denboria. Bigarren Donostiarra, 5.20 eta hirugarren Kaiku izan da, 5.28 behar zen ditu Kaikuko traineroa. Gogoratu, Kaiku osoko koresta dagoz, eta liga honetan estreinaldikoz ikusiko dugula urtengo uda honetan. Bigarren jardunaldia eta biko ligan parte hartzen daren traineruen bigarren jardunaldia da gertua, erantzioan estreina zan atzo. Temporadie eta Oiartzun pasan urtean talde osotu eta trainerulez lehiaketetan parte hartzen hasi zen eta aurten lehenengo bandera, lehenengo jardunaldian bere ganatu gabe itxas lapurra. Los tiempos invertidos en la primera ciaboga de la segunda tanda han sido los siguientes. El anchoa necesita un tiempo de 5.13, por tanto el mejor tiempo hasta ahora es el anchoa, de la embarcación del anchoa. En segunda posición, Donostiarra 5.20 y en tercer lugar, Kaiku con un tiempo de 5.28. A ver, no sé, el velero el velero que de España, el velero que está entrando en el campo de regatas, por favor, parar, no solo parar, sino alejarse, salir
salir del campo de regatas inmediatamente. Está obstaculizando Mercedes Belaunzia. A ver, el velero, por favor, la embarcación abandone el campo de regatas, acérquese a la costa. 10:43. Estropada kirautzen da bitartean ezin da, estropada eremua zeharkatu ez, inguratu ez, horregatu, mesedez. Vamos a salir ya, yo creo que han pasado todos ya, ¿eh? Venga, ya, venga. Sí, bien. Estos dos, ¿verdad? Estos dos, ¿verdad? Se le vaya la ola, verás tú. Bigarren ziagoan, Iberia izan da azkarrena, eta Iberiak egin letra 10:46 izan da. Bigarren postuan Santoñarrak izan dira 11:17 eta Colindersek 11:23. Los tiempos en la segunda ciagoga de la primera tanda han sido los siguientes. 10:46 para Iberia, 11:17 para Santoña, 11:23 para la embarcación de Colindres. Bigarren txandakoak be, bigarren ziagoaren aurreratzen eta buru-buruan, antolatzen dira, Lantxo Beterrak posik gotuko moduan, behintzat euren txandan momentuz agorretik eta erreztasunak moduan. Bigarren txandakoak bigarren ziagoa bete gabe eta lehenengo postuen erantzude 10:15 Lantxo Beterraren denbora, orain arteko denbora ikuko honena beraz, ondoren Donostiarrak, bigarren Donostiarra 2:20 eta hirugarren postuan 2:26. Se va por la mitad de la vela. Vale, acaba. Los tiempos de la segunda ciagoga de la segunda tanda han sido los siguientes. El Anchova ha invertido un tiempo de 10:35. En segunda posición, la embarcación de Donostiarra B con un tiempo de 10:43 y en tercer lugar Kaiku con 10:55. Oh, I could run and run the galaxy, baby. Waiting on my life to come save me. But there's nothing like infinity, baby. It's this mess that I bless when I break free. I
txandan daukagu lehenengo bi txandetako 6 trainerioak. Eta hirugarren ziagoan lehenengo txandakoak holan sartu dira. Santoña izan da denborarik onena hilabena 17-23 Santoñaren denbora, bigarren Kolindre sartu da 17-12 eta hirugarren Iberia 16-18. Eta bigarren txandakoen artean, erantxurek 3 segundotara ditu Donostiarrari, edo alrebe zan hartu dugu Donostiarrak denbora janen dutu elantxuetarrari, baina momentuz 16-20 elantxuetarrentzat, 16-23 Donostiarra taldearentzat eta Kaiko ateratxoago 16-52 Kaikuko taldearentzat. Los tiempos en la tercera ciagoa, vamos a ver los tiempos de las 2 primeras tandas. La primera tanda ha entrado en primer lugar la marcación de Santoña con un tiempo de 17-23. En segundo lugar, Colindre con un tiempo de 17-32. Sí, perdón. En primer lugar ha entrado Iberia 16-38. En segundo lugar, Santoña 17-23. Y en tercer lugar, Colindre 17-32. Eta prestatu duaren txandakoan Erantzu eta Donostiara aurretik aterako Kaiku. Gauri kantoratzeak euren txanda irabazi duran. Baina lehia bizua Erantzu, Donostiarra, Donostiarra ya, Erantzu ya, bigarren txandakoak sartzen ari dira, ateratxo Kaiku, eta honegaz, lehenengo txandak amaitu bat emango dira. Hirugarren eta laugarren txandak ohiko prozedimentuaz izango dabe, hau da lau eta lau, batzuk amaitu eta besteak urte. Zainak Kaikuko traineroko gurtzeko da, txanda une bat egurtzera amaitu da.